Da kamot gayam dito'y istor, Claire. Wan auntie, adala ginatang ko. Agawid akmatan, ta sana bali ta nag-anya. Makipanganak pa ni Jebalayaw. Adala ginatang ko. Agawid akmatan, sana bali ta nagatang ko matan tigat-gatangat. Kasta aya, ayun gayam kaanakan. Mabaleng ti makipangan ijay balayaw. Sa anak pa'y ngamin anak kaluto iti pangaldawak ka. Ay, katwan auntie, mabalin lata. Alangan umay kayon. Makigindan kayon kanyak. Intayo ija balay. Sigurado nga gurura yan ni nana. Ay katwan akaanakan. Ayun gayam, anyang iti sidal niyo. Nagluto ni nanang iti pinakbat auntie. Ay kasta aya, ay na. Sigurado, naimas na ika. Gaputan ni nanang mo tinagluto. Sigurado talaga ko. Saan? Gaputan ni nanang mo tinagluto. Naimas at talaga ti panaglut-luto manita. Adumano, tikinan ko. Kasta ay amadang. Ala, tingnan ko lang kumang mga Ayun, adumano ti mamang ako. Buldige. Ado ako man ang ginang. Adumano, tikinan ko. Naimas at talaga ti panaglut-luto manita. Ay na talaga nga adumanon ti makan ko. Kasta ay amana. Ay, madi. Kasta. Ay na talaga nga adumanon ti makan ko. Ay, kasta ay amana. Ala, mangan kalaan. Adumot ti masida. Kan, mangyawit kan tumatan iti sida. Ay saanon, nakababain mo ta. Nakipanganak lang arudal. Kalpasan na mangyawid ak pailaan. Okay lang, auntie. Sana bali. Adumot tin luto ni nanang. Saan mi matla nga maibos da ito eh. Iso ayawit yu lang ti daduma. Wan matlam eh. Uma. Iso ayawit yu lang ti daduma. Ay, wan ba't nga men, manang. Just, Iso ayawit yu lang ti daduma. Ay, wan ba't nga men, manang. Ipapudot mo tulangan. No, saan ka doon nagluti itis. aglute. Ay, wan ba't nga men, manang. Ipapudot mo tulangan. Hindi, tapno. Yaman ako na. At dapat tuloy na tayo. Ay, wan ba't nga men, manang. Tapno saan kanton nga agluto itis sila amin ton manal. Malaman lang. Katagyaman na ka. Mabit lang, auntie. Nanang, adag tuk-tuk-tuk iti rigaw. Inakbit kitaan. Ay, basta kayo. Peramil na yun. Kitaan. Ay, Sigamit gaya manong Arnel. Anya ka diti may paigo kan ka? Umayak la ko mabumulot iti kwartam, no adda. Mapasol. Umayak la ko mabumulot iti kwartam, no adda. Masapol ko ngaminan nga awakan. Ay, sus. tapos feeding income to lang. Umayak la ko mabumulot iti kwartam, no adda. Masapol ko ngamin nga awan. Ay, sus, sabi nga eh. Masapol ko ngamin. Tawan ibalik.
Umayak la ko mabumulod iti kwartam, no adda. Masapol kong aminan. Awan namin ibayad ko iti nakautangak. Ket umayin agsingsingir. Nera namot ngamin ngawan panganda. Ay. Ket umayin agsingsingir. Nera namot ngamin ngawan panggedak kita. Kaputa nagsakita iti manungal daw. Ispas anak kasapol. Ay, sos. Trabaho. Gaputa nagsakita iti manungal daw. Isong ita, awan pagbayad ko. Iso apang asim pabuludan na kuma. Ala, kasano da ituyin Manong Arnel? Sapay na iranamot ngawan kwartak ita. Gaputayin pabulod ko mat ka ni Irene apagayam ko ti kakaysuna nga iduldulin ko a kwarta. Anya ti ko nam Claire. Pinautangam iti kwarta ti pagayam mo. Saan ka kadingag pampanunog? Anya ti amom no saan nan amalagit ti agbayad iti utang na. Ha? Pudno ti kunak. Ado ti amamok akasta ti ugali na. Umutang na. Kalpasan na. Saan dan nga mo ti agbayad? Nana, si kalangan ti pagbuludak iti kwarta. Bayadak tumutlaan. Apaman ang makasapulak iti panggedak. Anya, ay pasensya kan baro. Ngam sa anak ngagpapautang. Anita, Arnel. Pepe. Adoy, Arnel Barok. Adamot iduldulin ko a kwarta. Medyo napigsamot nga may tinegosyo ka barbecue. Gusto nga adda na urnog. Ay, apo. Medyo napigsamot nga may tinegosyo ka barbecue. Gusto nga adamot na urnog ka. Awato mo on Barok. Ay na, agyaman ak nana. Di ka agdanag. Agbayad at tumutlaan kada kayo. Wahin Barok. Ala, saan mo pailaang apanunutin dayta? Alaki din, ingkan ibayad dayta iti nakautangam. Iti kasta, saan ka nagparparikot? Ay, good. Pasinsyam lang kuman ni kapsat ko aramil. Basta, saan ka nagparparikot? Ay, good. Pasinsyam lang kuman ni Romina kapsat ko. Talaga kami nakasjay na dahi dyan. Saan ang managparabaw? Wen, di ka agdanag. Maawatak. Amangan mo't ngamin, no na-trauma. Di ka agdanag. Maawatak. Amangan ngamin no na-trauma. Kaputo adumot dagiti pinapautangan na idi. Ngam saan na nagbaybayad dagiti daduma. Agyaman akbarok. Naing baglakit din naman naka. Magkita sa ta. Agyaman akbarok. Naing baglakit din naman nakaawat ka. Tano, sabali ka lang kata. Amano saksakitan tinakam mo. Di panagsasaw, ikapsat ka. Sana kakasta. Siyak lang arudan ti adda ka sa po. Ay. Sana kakasta. Siyak lang arudan ti adda ka sa pulan na. Kalpasan na. Siyak pa iti agsakit tinakam na. Nanang, apay asan tayo makait na. Anya ka di mapaspasama kada kayo. Ay, nasakit kami di dyan. Kawanak. Kasla saan ko nakabaulan di sakit na. Ang mga nanyamat daytan. Tinasayaan, iban kayo langan ni Diyos Hospital. Nalaman ka ron, anak. Nasakit na talaga di dyan ko. Mabitla nga ron nanang. Mga yabang itimang tulong kada kayo. Huwag anak. Sana tayo ko.
Ngarod na nang mga Dami ko. mabitla ngarod na nang. Kunong lako. Dami ko. Mabitla ngarod na nang. Mga yabak iti bang tulong kada tayo. Ayun anak. Kartingam ko ma. Mabalin na. Unmat. Gaputa dagal stong na.